Pozdravljam sve gledatelje Večernjakove ruže. Žao mi je što nisam večeras s vama. Predsjednik Josipović me žicao za kavu. Evo, zahvalio bi se svima koji su glasali za mene i nominirani Ko je bio u konkurenciji? Andreja Agassi, cura ima, ja sam gledao nju, ona ima Black and Parallelu, ona je uništila jednu Ivu Majoli. Mislim, o čemu pričam. Čitao sam ja tog Šegrta Hlapića do 8. razreda, 8. srednje, jednostavno, uđeš u te godine kad ti, onda sam odustao. Šagadin, to je ona šta vozi šlep službu. Čovjek me zamalo pregazi par puta, a on vozi čovječe, onda otiđe gore do Britanca pa se okrene pa onda ide dole do ovoga Zuaveni mola i vrti se po Zagrebu čovjek. Pa nisam gledao tu seriju Dobro jutro Hrvatska, što se tiče Pajićke, ona je meni glumica, sad taj Asim je odlično, kud puklo da puklo, mislim, puklo je mene to par puta, to otišlo iz jedne paralele u drugu paralelu, mene su se te obline mijenjale. Nije to tako loše. Eto, užas. I zato dobro razmislite s kim ste nominirani.